hayi alokuthi lokukabi kakhulu wona wasetsala amavidiyo lawo cha la mina amavidiyo ala ka TikTok ya download yebo ngala mathi asebusuka sazi mobile yabona mathi asebusuka sazi mobile yebo lalela ibonus asebusuka lapho bo 700 ngiyangena ke ngithatha amavidiyo ekhaya lo chair yabo awudlale futhi awuse phela ngiliphasa manje sawathi wena amavidiyo sengichame boy okay mnethu no waphethe la mavidiyo mina ngifuna icambe ma oh ha shomnet yini lo kumanje ungibona ufana udim la manuthi ndivombe amafuna la ku la cingo lakho more manuthi ndivombe amafuna necingo lakho oyimandroni bonini afuna ngathi simningi imikuphalo nawo wena afuna necingo lakho idlala njani nje izitolo ina more musa kubaleka lemvu ngikhuluma manuthi ndivombe afuna necingo lakho oh now understand yathi thini blind itechnology seyikabi nyala ngizabona inqondo lapha eselweldi phakathi by world eselweldi yebo lapha ngini to buy mall yebo lezi inqondo ukuthi yahabula wena kanjani like uyabona na uthaphe kusonzela necingo lami uthi adikhanza vele umanuthi kwakho noma nechera kusekula kule lami icingo that's the problem kwende kanje labona nje leli nongile mina kuza buka nyalo soveta emabhubhi salon fomba dana la manipulisi savela cingo lakho bengafuni mina lokuthi kuze kuvele nangitinfo letinjena mangifuna kuze kwenteke ngoba mina ngombe yakho mayingcuna ngitsingi nje kuyibona la fonini yami ifoni yami yahabula that's the problem yabona and angeke usungiblame mina ngiblamele lokho angivama manje ufuna ngene njani ifoni yahabula angivama usifuna ngami ufuna ngene njani awuba ngithi isikhathi sekudlala mina ngivama wena njani ini ifoni yakho ihlukana nefoni yami ungayitsinzi ifoni yami ungayitsinzi because mina ngi-update konke yabona nje lengekhasi lakho lonke athi manje kusero ngifuna bengichaza kani lengekhasi lakho lonke lelimne iyalahle ifoni because ona soyitsinzile yahabula uyangiva musi thengiswa ukuthi lihamba lihabula eselwe part by way lapha eDubai Mall uyabo mina ngizama ukukuchazela yabona nje nyalo lokho pheka utsinza kaso kuningi mina lesingwadi ngawo kuningi kakhulu ngikhoshya ngiphizise la ihloko la uhule ngemshini nje ngakho ukhona ho le cingo lichaza yonke into angiva musi nawugeza usebenzisa insipho Jesus is Lord. mina ukuthi angiblema ngani cingo lichaza konke uyangiva mina ngathi sina manje delete info bese uyasuka la cenge kwami ngiyafana mangadelete lo cherry uready ukuhlala la fonini wena infrared taxi13 hlalhlukana naye hlukana naye yathi ukuhlukana naye wendela ini so yathi 7 even letiningi hlukana lo cherry na uhlukana inyalo sakuthi kumdelete because I already know in fact ngeke ngitshela uyambona cherry ukuthi unjani la ngiyakude lengakwadi mnethu and bengakafisa usikwendeke kusuka moshaka lo sitinqondi sonzele so the best way you guys have to break up that's the problem yabo kuthi inkinga kusebhuti otherwise nje kude vele ukutaxita straight otherwise mnethu kuse sisonke mnethu hayi kabi mina hayi ukuthi noma ngikhona phela